Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ban kring shu igirang jongok kai perthai syagani ga jala ga jongi lamru yakiwe de gibru berwan syong pengat bat penjat that jalade lami saka Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Eco Park. Kini ke Eco Park keberan hajan ke Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Herbal Garden hasenda kasnong siat bakon jengarat Shabong kriem siimship ha ka jaka bla ai snobha dagi khon trai saukur khap omsong bat phlang udya siat bakon pedengrat ki bahap hapo aja khon korlong trai laikin thai jengarat Shabong ke bahap hapo ke Pin Ursula subdivision kelong ke Eco Park ke itnat baha bat ke badan ye ke jaka syongkai pengat blashna hapedeng cigi klau bat kawa betut kat kum gejing perwandor bat kemaryang. Kini ke Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Eco Park kebedannya ke jenghe ke belong kemasan eka kedana hak wa dingron hak bala boru ikiling kena kinawan kai kinyo ban syongkai snobha bat kini ke Eco Park kedan ru ya ke jaka lek ka ji khonlong kena bat ke jaka bam ni ke restaurant bala bu hapo jong ke park. Shu kinang penyat jong ke Eco Park kila boru iki jaka sa niki homestay na kebenta kita ki bre ke bakwa pensa snobha bat kila penbiang ru ya ke jaka jengkali bat ke jaka let bar ke paka mat ke basngan. Laban kedau bagi jingte ya kani kapak kalau kuman pensa ken mau yu presiden berim jangkari India u Dr. APJ Abdul Kalam ubala no senyang shibun syaka pule puthi bat ke science bat ubala khlat ru hashilong haustem arja khatsan. Kajing keku nak kabentang jong gitrai kalau kajing keku nak kabentang jong ane kadong kasnong bat kalau kajing keku nak kabentang berkari bat kajai penrewi barok toy kajing terilang bat irang ba ambasan kongsit ban pendek ya kena kapak kaba ngila play nadu ubnai akos jong une husnem arjar apasau kabangi angnut kung kitray jong karat Shabong nakapum song bat pedengrat da kajing thang ban pensanam ya uri krau jong kari u presiden barim kari India ulet DR APJ Abdul Kalam balaklat hasilong da kabang ibu kakerteng DR APJ Abdul Kalam ginong sanjur baprau jabing baprau berkat bergai gilawan rakyat jing mentua ya maka jong kata Nadu kasyap dudut bala penyeng pilayui Rekat jingkok balsan tanya Idialah kari. What's so special about this place? Ngang ong iki hang ni hagapot mandang kelau ba lausan. Kani ke cakap barok gawai hak sinong katau kasiat bakon li kata nai pa itu kana tempat don. Kasiat bakon kanawan hadian berkelapan nak long try mo. Bani syong. Sinong kasawan apa kasiat bakon ng tempat don. Kani kani kejaka kaba hiteng senya syuaban sikenjak kesni syaiwan hiargi puri banya syongkai bat banya sumangtai kata kapun ketik hadu kata katai di Torres baik itu kibawan jengan bat dei kata benta kan mau banri kendong ni kata kejaka ru banung kata than kti brio bani pandai do bilat bani pandai pai ndai bani sina itna kata kejaka bat hadian yang kata ngiyai kermen ba nginla banai ai gitu ka tendai kelam na pai berkat pat ta kajing yai imsi jeng ba hau bat kini kikon samla jeng ba nikel rengkat kikon long trai sau kur lai thai
Jerani tawan dengan nikah keper minta penting.